خودت بسیار ولایت هم میشناسند. کل اینجا بیا. بیا این طرف بیا. بیار پیشانت. چه سال پذیره ختم میکنه؟ هست. خواندن کی باید میکرد؟ پدرت یا مادرت؟ یا خودت زن داشت؟ هر دویشون. هر دویشون؟ خانه دوای میکنم؟ اکا، خواهر، دودر دوری؟ کی هست؟ یک خواهر یک دودر. یک خواهر یک دودر؟ شما کلانی هستی یعنی؟ بله. های اویله جوان دا بودید؟ 30 سالگی دا کی توفه داد؟ هیچ کس؟ رحمت هم نگفتن نه؟ از طرف رئیس ولایت و از طرف رئیس نوریه. چی گفتن؟ توفه میکردن. توفه کردن؟ خیریت فراموش نکردی؟ آماده بعد فهم میکنی توفه ما را میرسانی. نه من نظارت میکنم نه خون. خب؟ آفرین. پدر و مادرت یک تایی بوسه کن. جناب بیالی گفتن که رحمتی کلام بود. پریزیدنت گفتن که رحمتی کلام پدر مادر. آفرین. احسن. آموزگاری 70 ساله برابر شاگردش حتی 3 ساله ها قطعی صنفی 1 قطعی صنفی 3 قطعی در یک ردیف وای رفتن. و وقتی که من دیدم کمتر بی‌عدالتی بود. خواهی نخواهی آموزگار است خواهی تجربهش دیگر یکی کودکی که صنفی 4 است. برای این جدا کردیم کاتگوری قطعی سن سال قطعی جدا کردیم که نورسا را جوانان را خلل نرسونند. باشه کلان سالان اشتراک کنند. یکی در وای خودشون علایده. جای چند برا گرفتی؟ جای اول. جای اول احسن. چند کم مبلغ گرفتی؟ 25,000 سامانی. چند؟ 25. 25 کم کن. زیاد کردم. حاضر زیاد کردم. بعدی غیر 25,000 شما علاقه دانشجو میدونید نه؟ بله. که به امتحان بعدی که ختم میکنین خدا نگهبانتون باشه بعدی ختم مکتب میانه حتما کدام کسب دوست میداری؟ کسمی روزنامه نگاری. احسن. خیریت دکتری نگفتی دکترم. همین کودکک که نه حاضر نگفت دختر جان کلان شوی چی میشه؟ دکتر. تمام جمله میگه دکتر. روزنامه نگاری اصلا شاید که روزنامه نگاری خیلی بیشتر ایجادکار میشود. شاعر نویسنده ها شاعرها از زمین یکی مرتبه و میگذره ایجادکار میشه یکی ها هست. پدر و مادرت هست؟ همینجا حضور دارن؟ نه متاسفانه. بعد نگفتی بیا رفتی پیش پرزیدنت رفتی؟ چیکار میکنن پدر و مادر؟ مادرم خانه‌نشین و پدرم مهندس میباشند. مهندس؟ احسن. رحمت شما گو. رحمتی کلان شما گو. برای تربیت کردن چنین فرزند. خب ما به نهایت پدرت هم مبلغ دادند؟ ندادن نه؟ نو قبول شد. نو. ما حاصل معین کردیم برای پدر و مادرانی که مادرانی که فرزندانشون با غالب آزمون میشن 10,000 سامانی توفه و نامشان در وی پدر و مادران نمونوی جمهوری تمام دنیا دا اعلان میشه. همیشه میشن با حرف زدید. حتی آموزگارانی که شاگردانشان با چنین مرتبه میرسند اونا هم مکافات پولی 10,000 میگیرن هم آموزگارانی وایده میرن. تو بسیار غیرت کلان کردی. تو برابری کلان سالا وای کردن. ما از جدا کردیم. نورسا را علایده کردیم چون که
омӯзгори 70 сола баробари шогирдаш ҳатто 3 солаҳо қатъи синфи 1 қатъи синфи 3 қатъи дар як радиф вай рафтанд. ва вақте ки ман дидам камтар биадолатӣ буд. хоҳӣ нахоҳӣ омӯзгор аст, хоҳӣ таҷрибааш дигар яке кӯдаке ки синфи 4 аст. барои ҳамин ҷудо кардем категорияи қатъи синни сол қатъи ҷудо кардем ки наврасора ҷавонора халал нарасонанд. бошад калон солон иштирок кунанд, яке дар вайи худашон алоҳида. ин бисёр хуб аст. бале ҳасан зиндагӣ баъзан вай мекунад. фарзандо ҳастанд? بله شکر سه فرزند хонондем вай кардем? بله همه صاحب معلومات عالی бале бисёр аст. омӯзгорӣ бисёр касабаи пурифтихор яке аз касабаҳои бениҳоят мушкилу сангин аст ки на ҳар як кас ро муяссар мегардад ки омӯзгор шавад. на ҳар як кас. ман хуб медонам, манам 9 та фарзанд дорам. тарбия кардани фарзанд чӣ аст, чӣ гуна мушкил аст. ва баъд ба қадри заҳмати омӯзгор мерасем. мо мардо дар оила аксар мард падар модаро камтар меҳрубонтар, мардҳо камтар бо дағалтар барои тарбияи фарзандҳо мегӯям. махсусан барои омӯзгорӣ чӣ гуна мӯи сар мерезанд, мӯи сар сафед мешаваду тез пир мешаванд. барои нигоҳ нахандетон. бинед ҳамин хонада агар 4 та фарзанд дошта бошед, барои хондану навиштани якташ ба ёд биёред, чӣ қадр заҳмат кашида бошед, чӣ гуна асаботонро хароб кардааст. лекин ҳамона мо шумо накардем. омӯзгор хондану навиштана ёд додааст. дар як синф агар 22 нафар бошад, агар як гурӯҳ то 30 нафар мешаванд баъзан ҳолатҳо, ҳисоб кунед омӯзгор дар чӣ қадар мушкилӣ аст, чӣ қадр сахту сангин аст. ҳар як кӯдак қатъи, ҳар як наврас қатъи хонондан, навиштан, одоб, ахлоқ наҳоят падару модар вай мекунад. ҳоло ки як шабонарӯз 24 соат аст, 4 соат дар мактаб бошад, 20 соат дар назди падару модар. мо омӯзгороро якта маълима доштем. оча мегуфтем маълима гуфтана баъд ёд гирифтем ки маълима мешудааст. оча мегуфтем мо асан кӯшиш карда инсоне ки омӯзгороро заҳматшонро қадр карда оҳиста оҳиста маошу ба иқтисодиёт нигоҳ карда вай карда истодем. ҳасан ба шумо ҳай вақти модар ҳаст мегӯем ки модари мо ҳаст тамом то абад ҳаст болои сари модар. вақте мегузарад афсӯс мекунем ки ман ин хизматша накардам, ин гапаша нагирифтам, ин корро накардам. дер мешавад, дигар ҳичи вай суд надорад. инсон табиати мо ҳамин хел аст. дар зиндагӣ ба қадри модар падар намерасем.